bio. En je enega finišu, muvo, pol pa sem ga. Adapt or die. Čakaj, ti si vse naredil, tako čist vse? Ti si danes sam... Ker ja še me brez da igram. Se bo sprijem malo. Kaj to za to bilo? Kicked out, zakaj me je kickalo? Ne, zakaj me je kickalo? Ja, mislim, da so fantje dobro pripravljeni. Ja, mi smo opravili že 2 treninga. Capture objectives and kill your enemies. Je pa da te strup. A uzoru žorica me budi. Pa cijelo noć je bilo. A ne mi slatko, ne mi bilo da se nije bilo. Reloading. Okay, hard points moving. Changing max. Ne, general. Čakaj, kje je? FOV. Tak, evo, apply, evo, zdaj lahko grem. Roko? Ja. Dobro. Alo, čakaj. Hey, you don't wank. Minigun so imeli na delu. Hey, I fucking shot on you. I shot on you. I got a 10. Pol pa veš kaj narediš, ne? Vzameš lepo tisto indukcijsko ploščo ali kaj že, priklopiš na powerbank, ne? Znaš kaj, joinal? Daš more. Ja. Vidiš. Je to tak težko ali kaj? Na powerbank, ja. 9 litrov benzina. Polijem po spodnjem štuku hiše, ne? Po celem, da plava malo tako. Pol žgem, pol začne vedno bolj gor goret in pol cela hiša gori, ampak je svetlo in toplo hkrati. Ekonomično. Svetlo in toplo hkrati. Vzami 10 litrov benzina, to ti je 10 evrov. Zdaj še manj. Zastojim skoro. Ale gre! Kemba, what a bitch! Some recon. Get to the next one. This is Falcon 3-0. Good copy. Hardpoint priming explosive. Hardpoint contested. Location secured. We are losing ground. Focus. Man, agility, ball control, command, tak umiem. We've taken the hardpoint. Hardpoint contested. Enemy personal radar in the air. Location secure. We're in the lead. Gre. Care package arriving on station. Taking the hardpoint. Care package inbound. Už to by tak drag back ty si, tam byl som tak ťažko narej. Taking the hardpoint. Enemy counter UAV online. Ajau. Enemy UAV overhead. Pojdi ti na attacking spremenil se. Serio. Pojďte me pa je... That's a kill. Kako to mora biti plavi?
objective. Stop the flag. Enemy UAV overhead. HQ contested. You owe me one. Alo, prisežem, da sem pozabil v sebe, čim sem ga videl, pa me je bil, sem pozabil vse besede na svetu, sem pozabil, pa nisem vedel, kaj naj rečem, da te opozorim. Pa sem pač rekel vse, kaj mi pade na pamet, sem se skombiniral. Literally getting you on every fucking turn, on every turn. You couldn't even stop him. Look at this guy. It's over. You just happen to know where everybody was at all times. Reload. Care package arriving on station. One in the open, engaging. Enemy in the garage. Target down. L'autre il est tuable, le roux. Die to somewhere. Need to reload. Reload. Ja, še 34 minut. Res, to zelo nisem vedel. Ja, saj, ker je Google simp, pa samo za ženske, da vem. Čakaj, jaz sem preživel! Me sereš? Reloading. Kak sem clearo hard point, stari moji. Mama pinga, cabrón. Easy! Very easy! Easy! Sale el techo. Oh my god! Ratatatatata! No, povečať sem že sve postavil. Okay, en kill sem doma. Danes sem jaz preslabi za Call of Duty. Okay, who the fuck? Peter. Ok. Pa kam mi te beži, to ti majmun? Le. Wow, umr sem. Jej. Gle! Človek mi... Da ne seri, Mijahu. Evo! Počako me... Kak me jezi. Jezite. Jezi me, opasno. Kaj mora imeti nabiti delec v magnetnem polju, da na njega deluje sila? Ja, mamo. Pa še mami neče, vidi, ne. Jaz im panelski, a moraš nekat, bom napisal You smell like trash, can I take you out? ¡Ey de ahí, fin de puta! Campero de merda. Gutja! Care package ready.
Easy. Oh, that was a sick final kill. Alo, kdo je tu Slovenc? Si. Kakav Slovenec? Imaš Slovenca? Ja, ko je tu Slovenci? Iz Bosne, prijatelj. A, Bosne! Pozdravi Slovenije, brate. Bosanca sam dobio. Pozdrav Slovenac, kako je? Pa dobro. Kome si ti zavaljivaš? Kaže on fuck you, rekao hvala.